Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zurekin. Eta zure espirituarekin. Zinediok, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Aitortzen diot jainko guztiz galtsuari eta zuei ere bai zenideoi, pekatu egin dudala, kogapen hitz eta egitez, eta egin beharrak ez eginez. Bai pekatari naiz, horregatik eskatzen diet Andre Maria Beti Virginari, aingerutu santu guztiei, eta zuei ere bai nire zenideoi, otoiz egin dezazulea lealde jainko gure jaunari. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta gure pekatua barkaturik, eraman gaitzala betiko bizira. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Egin dezagun otoz. Jainkoa guztiduna, izar baten bidez, adierazi zenion munduari salbatzailearen jaiotza. Egizu, misterio horrek argi dizala gure bihotzak, eta gero eta handiagoak egin daitezela haren fruituak. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. San Juan apostoloaren epistolatik, zenide maiteok, jangoikoak gu hain maite izan baikaitu, guk ere elkar maitatu behar dugu. Jangoikoa ez du inorke inoiz ikusi, elkar maite badugu jangoikoa gurekin dago, eta arre maitasuna bere betera iritsi da gure artean. Hontan ikusten dugu berarekin gaudela, eta bera gurekin. Bere espirituk eman bait digu. Guk ikusi dugu eta aitortzen, aitak bere semea bidali zuela munduaren salbatzera. Norbaitek aitortzen badao, Jesus jangoikoaren semea dela, jangoikoarekin dago, eta bera jangoikoarekin. Guk ezagutu dugu eta sinistu, jangoikoa ditugu maitasuna, jangoikoa maitasuna da. Maitasunean dagoen jangoikoarekin dago eta jangoikoa harrekin. Hontan du bere betea gure jangoikoaren maitasunak. Kristo den bezala bait gara gu ere munduan hontan. Horregatik badugu uste oso auzi egunerako. Ez da beldurrik maitasunean. Maitasun betean uxatu egiten du beldurra. Beldurrak zigorra bait dauka gogoan. Beldur dena ez da iritsi maitasunaren betera. Jaunak esana. Denok erantzungo dugu. Auzpez agurtu zaituzte, jauna. Auzpez agurtu zaituzte, jauna. Emaiuzu jangoiko zure auzia erregei, zure zuzentasuna errege semeari. Zaindu beza zure herria zuzentasunez eta zure gizas kaixoak zuzen bidez. Auzpez agurtuko zaitu jauna. Tarsizko eta uarterako erregeek ekarriko dizkiote esku ikusiak. Arabiako eta Sabako erregeek emariak. Errege guztien dute auzpez agurtuko atzerri guztien zerbitzurako. Auzpez agurtuko zaituzte jauna. Honik aterako baita. Aleluia. Aleluia.
Jaunazuekin. Jesucristo Evangelioa San Marcosen liburutik. 5.000 gizonak ase ondoren, Jesusek bere ikasleak ontzian sar eratzi zituen. Betsaida aldera joan zitezen bere aurretik, bera jendea bidali bitartean. Jendea bidale ondoren, mendira joan zen, otoiz egitera. Ilundu zuenean, ontzia itsaserdian zegoen, eta Jesus lehorrean bakarrik. Bere ikasleak arraunian nekez ari zirela ikusirik, haizea aurretik baitzuten, laugarren gaualdian edo ur gainean ibiliz etorri zitzaien, aurrera joan nahiez bezala. Haiek, ur gainean, zebilela ikusi zutenean, mamuren bat zela uste zuten, eta dehardaka hasi ziren, ura ikusita guztiak ikaraturik bai zeuden. Baina Jesus berehala mintzatu zitzaien, izan bioz, ni naiz, ez izan beldurrik. Eta ontzira igo zen haiengana, eta haizea gelditu zen. Harrita zureginik zeuden, ez bai zuten ulertu ogiekin gertatua, itxututa zeukaten bihotza. Jaunak esana. Bueno. Ez izan beldurrik. ¿No? ¿Cuántas veces tenemos que recordar? ¿No? Y el Señor, por eso a mí, desde que descubrí esto me parece muy hermoso, ¿no? ¿Sabéis cuántas veces aparece en la Sagrada Escritura esta expresión, no temas, no tengáis miedo? 365 veces, es como una para cada día del año. No tengas miedo, es izan beldurrik, no temáis, no temáis. Es el Señor que nos invita, ¿no? Estamos en este tiempo de Navidad, Dios que se ha hecho uno de nosotros, Dios cercano, el Emmanuel, que nos invita a eso, a no tener miedo, ¿no? Porque Él camina con nosotros. Y me parece preciosísimo, y más en este contexto aquí, en la residencia, pues cae en la cuenta lo que nos decía la primera lectura preciosa de San Juan, ¿no? Del apóstol San Juan. Decía que el amor, ¿no? A ver si lo encuentro por aquí. ¡Ay, amá, cómo estamos! ¡Ay, amá! Dice que el amor expulsa, ¿no? El amor perfecto expulsa el miedo. Y especialmente dice, en esto ha llegado el amor en su plenitud en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio. Todos, tenemos que saber, a veces se nos olvida, que todos estamos pues con fecha de caducidad. Aquí nadie se va a quedar para siempre, ¿no? Todos estamos como yogur, con fecha de caducidad, ¿no? Bueno, y sabemos que al final, pues eso, tenemos que comparecer ante Dios. Pero precisamente, y más, insisto, vosotros, pues que por ley de vida, ley natural, luego, ¿qué sabemos? Pero por ley natural estáis más cerca, vamos a decir, pues a veces uno escucha, ¿no? Es que empiezan las dudas, el miedo, ¿no? Culpabilidades, como que el enemigo ataca a meter miedo, ¿no? Zozobra, angustia en el corazón. Y Dios lo que quiere es quitar todo eso, ¿no? El amor expulsa el miedo, ¿no? ¿Para qué? Para que tengas confianza en el día del juicio. Porque Dios está por ti. Dios ha hecho hombre para hacerte a ti divino, para darte de lo suyo, para darte esa confianza. No es un Dios de temor, no es un Dios que te mira ahí como está, como un policía buscándote la falta para... No, sino que es un Dios que lo ha dado todo. Tanto vales que ha dado a su mismo Hijo por amor a ti. Entonces eso tiene que llenarnos, insisto, de confianza, porque tu deuda, tu pecado ha sido cancelado, ¿no? Si tú te entregas al Señor, puedes bailar, vamos a decir, si podemos hablar así, en el día del juicio. Puedes reírte de la muerte, puedes gozar lleno de confianza en el Señor. Y eso, insisto, es muy liberador, ¿no? Muy liberador para todos nosotros, para todos, ¿no? Insisto, los que supuestamente nos queda más recorrido o los que estáis, pues por ley de vida, ley natural, más cerca. Pero, insisto, el amor expulsa el miedo. Entonces, pues qué, no sé, qué liberador estas palabras, insisto, nos tiene que llenar de agradecimiento y saber, pues que el día a día, lo que el Señor nos regala, estamos llamados a manifestarle. Él también decía la lectura de hoy, dice, pues como Él es,
así somos nosotros en este mundo, como Él es. ¿Cómo es Dios? Paciente, manso, humilde de corazón, servicial, alegre, ¿no? Que vive en la verdad, en la justicia, Dios de amor, de misericordia. Pues como Él es, así estamos llamados a ser nosotros en este mundo, ¿no? Pues queridos hermanos, esa es la grandeza de la dignidad, de la vocación a la que el Señor te da, te regala, ¿no? Y eso es lo que estamos celebrando. Dios ha hecho hombre para darte a ti de lo suyo, lo divino. Pues démosle gracias, insisto, y con esta, ¿no?, subrayo, esta certeza de que quien vive en esta amistad con el Señor se puede reír de la muerte. El amor expulsa el miedo. Así pues, llenos de esta confianza, presentamos al Señor nuestras súplicas. Pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por todas sus intenciones, pedimos especialmente por los frutos de la reunión, la reunión extraordinaria que ha tenido con los cardenales en Roma, para que les dé sabiduría para gobernar a su iglesia. Pedimos por la conversión de todos los líderes de las naciones, para que trabajen de verdad por el bien común, por la justicia, por la paz, para que todos entiendan que el fin no justifica los medios. Pedimos por todos los que sufren de tantas maneras, los que viven especialmente en la angustia, en el miedo ante Dios, en el peso de la culpabilidad, pues para que puedan experimentar la liberación de su amor misericordioso, especialmente a través de nuestra cercanía, de nuestro amor. Y pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, hoy especialmente de Pedro Mari Arricibieta y de José Mari Escamendi. Acoge, Padre de bondad, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Eserideok egin dezagun otoz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Jainkoa babesteko eta gizonak salbatzeko. Biozonez hartu jauna zure herriaren eskaintza, fede gartxuz aitortzen duguna, salbameneko sakramentonen bidez iritsi dezagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, onai eta beti, zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jangoikoa guztidun betiereko horri. Kristoren dagoen gure salvamenaren misterioa, gaur agertu duzu, herrialde guztiei argi egiteko. Zure semea gure izate hilkorrean agerturik, berriztatu egin gaituzu, haren jainko argi ilezkorraz. Horregatik, aingero eta goiangerokin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari gorazarre hau, beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, nire guztien jainko jauna.
zeru lurra bete dirauzka, zure bizia. Osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean, datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu gizkizu bada ogitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez atitu zuen, eta bere ikasleei eman zian ezanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien ezanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire dolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta azkorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbizari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Leon Gurita Santorekin, Florentzio gure gozenarekin, eta Liz gizon guztekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxarropenean joan diren gure senideak bereziki, Pedro Mari Arrizibieta eta Jose Mari Eskamendi, eta hildeko guztiak ere, arizazu zeure arpeiaren argitan. Erruk izakizkigu arren guk guztio betiko bizitza eritzen zagun, Jangoikoren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure abizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun. Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan zuri aita Jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu tarakutxiari jarraituz, beldur gabe, esan ezagun. Gure aita zeruetan zerena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruak bezala lurrean ere. Emaigozu gaur egununtako ogia, barkatu gure zorren. Gure zorrunei barkatzen diegunez gero, zatzu gutxiten talien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garri bizi gaitezen eta eskualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen neure pakea ematen, begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea banbatazuna, erregi bizi baizara gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea betizuekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk heltzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa,
zuren zen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Ona hemen Jaungoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren nahi gabituak. Jauna, ez naiz inor zuen etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoz. Jainko jauna, Eukaristian parte izatea eman duguzunoi, emaiguzu sakramentu honen fruitua, eta egizu, berau hartzea gero eta gehiago gai egin gaizala zure doaiak hartzeko. Jesukristu gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Bere inkaza izatera Jaungoikoa guztiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoaze jaunaren pakean.
Hare